Assalamualaikum Imran. Puan ba Imran? Hoka ke? Bak kedai kopi toh runyo kayak je kopi Imran. Ha? Ka cita mong le, nyo thabe lumpah ku pegot le ku hei ka hayo Imran. Cita mong le tiat. Pu bak kedai kopi kuruku ya. Ho ke Imran pasal. Pu bak kedai kopi kuruku. Menyo dini sam hana kedai kopi ada pu barang kepu je ke pegah di dini samnya hana kedai kopi. Nyo sengaja lun pakai kacamata Imran baik di hanu mata taruk lagi kah. Cukup palih kah Imran rupanya bakal heng ke cukup palih kah? Ha? Nyan kopi kedai kopi long tepat nyan. Long tepat kedai kopi kah nyan bak simpang peut di kurukuh hinan. Long tepat Imran kedai kah je kopi ya. Karena dini sam di hana urung hana kedai kopi. Bak capai wak peng ini sam ke tinggai mampu kayak ceramah bak lun bak kaprak abung ke cukup raya ke hagam hai. Rupanya ke hi kampung kah kedai kopi tam nyamban dusun. Kejap lawang kedai bak ke cukup lega kampung ni. Ilawang bak ke cukup lega data kampung data hai data pelosok dia sepal jalan. Ha? Kedai kopi data tago. Ilawung bak lun ni di. Rupanya peti bak kaprak abung cukup raya ke Imran. Ha? Bak kaprak abung ke kedai lawung ke lawung lun nah cukup gerang. Padahal watet cek-cek di nisamnya kedai kopi dan bak capai wepeng ni. Ha? Lam gampung payah hana depu pi sinan. Lo dapat berarti draw ke Imran. Kedai kopi yang sering draw ke jeb di kerukuh hinan di simpang keut kanyo. Kanyo boleh. Kapagah barang kapu je. Nyo kap dapat berarti permainan kah jino Imran kalau dapat. Jadi baik coba-coba ngon abusi. Bah, baik coba-coba kalau dapat berarti nyan ada kah jino pi mentong bak kedai kopi. Na urun kalon taknyo, na urun kalon kah Imran taknyo, cuma hana lun bicok petu sagai, ben cok petu bah dia enjoy kedoi, bah dia kopi kedoi nan. Ha? Lun depu yo dah bagai minta kedai kopi Kanyo Imran. Karena kedai di Nisaminan hana barang, hana kedai kopi. Getat na kah Imran. Pun apa aku kirim rokok tabang rokok dari Kanada tino. Rokok mengak. Belmol cukup mengak rokok. Cukup mengak saboh bungkuh rokok Abu Sipip saboh pak. Rokok kapip hai Imran hai. Kajo alamat ke kena pat ini sampai truk. Nak aku kirim tabah bungkuh rokok. Cukup mengak rokok Belmol. Memang draw ke Imran. Penyakit yang cukup membahaya rupaji kah Imran. Hana aku sangka tiada aku sangka diri kau. Ha? Gotat raya pernah ke agam pathe hai. Paji gampung bak capai wut hen ke. Baik tak pegah pu lain kedai kopi saboh hana di ni samyan. Hawa kedai kopi bahaya ho. Ukruku. Simpon tengok tak pegah hawa tengok telefon hana mampu cap bangai klo. Telefon katanya pegah hawa bang na balon kena Kanada. Dipikir lagi katanya jak kena bilun ni Kanada nyo hana ditupu do dia nak mayak cerit du. Kon dijak pilih boboh hidung kon gede. Oka tu mari Imran man. Oka Imran. Imran pasal kita mau ngelihat dia hai ke tau blang. Hai ke poh hai ke tamu blang. Menyo kena wak lewang wak ke na ti ke poh. Kah ti ke poh. Ke Imran. Imran ada kata kita mau ngelihat dia kena nak kuraja ke. Baik taruk le mata nyo sengaja lu pakai kacamata kerana mata lu baik dik taruk. Baik dik taruk ada mata lu ku kah Imran hai. Oh mabu. Hotel ku tamu dalam Facebook do ke Imran lah. Telur kalon video yang lagi hibi kayak edit kelon lah. Ilon ku enjoy ke do tapi menyolong edit kah Imran? Ha? Baik ke salah apa? Ilon je ku pegot atakah lebih daripada atas draw ke pegot je tapi long hai. Nauzubillah min zalik. Lon hantom pernah lon edit gambar draw ke Imran. Nah, lon mengaku lagi nyo dalam videonyo lon hantom pernah lon edit gambar kah Imran. Melainkan gop yang edit dikirim ke lon. Nyo lon pengakuan juga lon hantom lon edit gambar. Gop yang edit dikirim ke no bak lon. Kan gop hai ditun sakit hati palak bengih ke kah Imran. Hoka adulun. Hoka kita mong le dek rida. Kita mong le tiat. Pujun je kom hanjut share de mana. Cina share video lu nak pegah bai le biar nak tarajah Imran pathe le. Bek raya tat bai anak mayak nyan pi. Gotat raya haba di edit foto busi macam-macam bago yang pas tak tampak lo yang anak mayak. Anu banyak kurung bulan. Lahir kurung bulan ni kau kurung bulan ni je video bulan tengok. Maka bangai menantat urang. Tiga gol tahu hoi put yang ingin kenan ditaju. Ye hoi ramai kenan dikung. Maka pun Facebook dua jap kena to ke dirap. Ilun syok aku ti Imran pasenya bekas cuma dia. Ni pancuri kami ni kampung pengakuan na bedumro kau orang kampung ji. Nampu dah pegah mah. Nyo kada pulang berarti di samyan hana kedai kopi berarti. Ha? Di samyan hana kedai kopi. Kanyo le Imran. Ha? Bak kaprak abong ke Imran cukup raya panjang ke agam penganyan Honda ke pakai Honda King kan? RX King yang kah pakai yang kan? Udah pun plat lemboi ke Imran. Jadi baik coba-coba ngona busi. Nyo pulai busi jak cok kah berarti siap tegai. Ha? Honda ke pakai Honda King ya? RX King ke pakai. Lemboi BLP lon tu pusi. Cuma nak pulai lon sebut. Jadi baik coba-coba dengan busi Imran. Nyo sengaja langsung lon pegat video kerana na urung kalon kah dengan kajik kopi satnyo. Ha? Di sini di kukuh bak simpang put. Jadi bagah-bagah lon perbit video sabo.
Nah betul ro kino bak lun bahkan video Imran. Jadi baik coba-coba ngona busi. Nah dengar Imran. Kalau tepat berarti part kedudukan kah di saat draw ke enjoy ke ajib kopi, nak ke di kedai gerugok. Kanyo. Hana play yang sebetulnya habusi nyo hana play habusi jak sebut nan kah thokah padahal anu banyak bangai kah panitia sakit Panitia sakit go lagi-lagi kah nyan. Ho yang ipuk langin kenan menyo istilah haji. Punan dekun yang lagi lah hanam kudu binatang pi yang lagi-lagi si Imran. Tak pegah bukum ji hana dia upload. Tak pegah ululan mentong di Imran nyan mentong. Kau paling habusi. Habusi cukup dengar tenak Imran. Kau wajib tertenak awak nyan memang kau tunak. Wajib awak nyan tertenak urang kazalim. Urang yang kau melanggar dengan sumpah Allah nyan awak nyan. Baik terpegah kita nyo manusia ke Allah yang kali dimusumpah disebut nan Allah yang dimusumpah waktu dalam perang awak nyan. Hanayo pulang untuk manusia nyo oleh manusia pu muka Allah hanayo. Yang kepetik gerombolan awak nyan yan. Terpegah pu terpegah teman. Kau nyo Imran. Kiban Mr. Imran, pun aku pi tarik tak boh. Habusi kau aku pi ji nyo. Tat na tu do ke Imran. Preman lupa ji preman do ke hana pat dak pakai. Mu bacut pi hana pat dak pakai preman. Hana je ke preman lagi kah Imran. Alah hai Imran hai. Lah inu ro bae prak bong le Imran hai ngona busi. Bae le ka prak bong le inu ro ngona busi. Kasih pu yang kalau ka prak bong, pu yang kalau ka fitnah hati lun, pu yang kalau ka hujah lun. Tapi hai ka buktikan, menyolot le ka buktikan ni lun na urang kampung kah. Memangkah dasar pancuri kameng Imran. Yang kapegah barang kapu je. Kapegah barang kapu gawat tengok urang telefon go tan na tu. Alah sidra lun hai. Tak ada busi mio lagi-lagi nyu. Yo tak tenang di Imran no. Lum pegah video live lum sebut nanti tak tenang ji hanang. Pegah barang kapu je. Yang tak tu pegah video live upload lagi di YouTube. Kau video live abusi nah. Abusi upload ba YouTube. Hana Imran. Hana abusi, hana you like, abusi, hana you subscribe. Bahkan abusi Google penanan. Akon sensi pi katruh kuno ba abusi. Hana dusta ba abusi. Nyo pulai lom pelumah bakah tapi hana pulai Imran tua. Ban Imran, ka Imran nya YouTube lon ka hana kum sulit. Hana dusta ku pu yang lon pegah Imran. Hana dusta pu yang lon pegah Imran. Yang katruh ka ke. Nah, nya YouTube lon tapi hana pulai lon yak pegak peng ba YouTube Imran. Hana ku moyang Imran ni Ya lemboi pin kana lemboi pin payah luntuk. Lemboi tipin payah luntuk. Yan Imran. Nak kenging kan? Nya YouTube abusi. Hana dusta apa yang abusi pegahnya hana dusta Imran. Hana pulai abusi jak pegak peng. Nya abusi pasal lemboi pin nyo, abusi pasal lemboi akun bank. Ita mong peng tapi abusi hana pulai peng. Hana pulai peng abusi. Dan di saat abusi pegak video kalau pernah abusi you like maupun you subscribe. Lun tepu awak draw ke Imran, Siria Fadila, draw ke Imran Pasir dan urung-urung lain. Tegak video tengah telefon. Yang ke hai Imran mutuah. Yang abusi pegahnya hana dusta Imran. Abusi hana pulai dia pegak peng buat YouTube. Memang subscribe abusi jahit hat kah? View abusi jahit hat kah? Tapi hana pulai peng abusi buat YouTube. Hana pulai kau lagi do ke Imran mungkin hasil gaji dibile lewat PA. Gaji kah padu mungkin 2 juta tengah atau 10 juta gaji. Kaya hana sebanding dengan gaji abusi. Berit hat lun pegahnya kon haba ugo. Kon dusta apa yang lun pegahnya. Kenyataan apa yang lun pegahnya hana hawak Imran. Jadi hawak do ke Imran baik sagai-sagai kayak prak bung bak bangsa Aceh. Baik sagai-sagai kayak minta viral untuk kasebut nan abusi. Baik hana suah jak pegak peng bak YouTube. Hana suah. Nya pulai pegak peng bak YouTube jet lon bi YouTube lon. Akaun YouTube lon bi kekah Imran. Bahkan nyonyo lon bi kekah lemboi pin. Yang apa awak lemboi pin ka berita le tepo. Hana dusta apa yang abusi pegah yan. Nah kan? Yan. Hana dusta. Hana pulai abusi jak pasang ada katanya bak YouTube untuk jak pegak peng. Karena abusi nyo kon pengecut. Yang kon bermaksud abusi jak hujah ulama. Kamu ho Imran pu yang abusi pegah yang kan? Yang bi temong lam pikiran ke becut. Kacau pikiran ke pedua bab apa lagi abui di telefon di tidak. Alah. Bukan je menyemenan hai Imran pasai. Jadi pu yang lun pu sampo yang bertido ke keikhlasan menyelun hujah awak PA dan anggota-anggota lain yang kam melanggih dengan perjuangan indah tu. Kanyo perkara lun hujah ulama suhu laknatilahnya lun yang bertanggung jawab Imran berdua. Yang lun yang bertanggung jawab konkah menyodesya bah Malaysia lun dan menyoglatnat li Allah bah laknat atilun. Dan hana pula ya lun jak hujah keluarga ungsi kah Imran. Berdasarkan dari kah yang sabi-sabi hujah ungsi lun, maka lun hai lun seneti. Kena awak kahnya putih bijai-bijai pengecut dum. Pengecut jahat yang dalam PA nya terpegah pun terpegah teman. Putih pengkhianat. Putih urung khianat bangsa. Yang putih awaknya dum. Terpegah pun terpegah man, terpegah bekah kena du. Bekah kena du maka awaknya dipertahankan
PA dalam bingkai ibu Pertiwi yang kenyan awaknya. Alah, Imran pasai, hai long fikir kekah Imran pasai nah. Sakit kepala aku Imran. Kajak wo kedai Imran, baik itinan di kedai kerukuh kat tengah malam. Baik je kopi nan puka kedai babak kecil kedai. Sabar. Baik jo tak jam minta kopi. Yang bakal keun ke lawa ngabusi ini tu macam nah. Wadai wate tecek di nisamnya yang naramai ci dukun. Urung kolot dung. Di nisamnya pun dah pegah teman. Di nisamnya di teh judi. Long tepu di teh judi mio nisamnya. Ada pu barang kapu je kapegah di teh judi. Menyo di Aceh nyan citok ramai tat urung main judi di nisamnya. Anam cek kat pegah bak lun keno memang di teh menyo awak nisam judi. Menyo di Sabang ideh di teh dengan punan ni. Alah nam kutupu ketua ke tak keranu pi pega punan. Alah nam kis tembupnya ampi. Oh kah Imran. Tak nak dia apa sih tegar hai terangkah Imran ha? Tak tegar nak kah Imran. Punya pulai baik ku nak ke baik ku terapa Imran. Jadi lupakan awak PA hana payah kayak amtah bodoh ke dengan PA nya. Kayak apa yo gaji 2 juta sebulan kah puas hai ke. Ha? Di puas hai ke Imran. Punai ke depu do ke becut Imran. Kon kelon kekah sit hale hai. Yang lun pegahnya. Kau ke kelon. Kon kelon anda saja kelon hana lun pegah. Yang kekah sit. Awaknya ni tenang-tenang kelompok gure kemendan awak kah. Kah dia je. Di bulan gaji 2 juta bi ketap bangai ke lagu kam. Bangai kana play-play. Dia pegah nah. Alah. Bukan je yang menang. Terima kasih beri. Assalamualaikum.